Goeiemiddag aan elkeen. Welkom in hierdie hartseertyd. My geliefde, mag die Here vir jou vrede bring wat alle verstand te bowe gaan. May He bring you the peace that you truly need in a time like this. Because nothing stuns us like death. Nothing stuns us like death, not true. And nothing can hurt us like death. And especially if we think of the loss, die verlies, die hartseer, die eensaamheid, die verlange. So daar's niks wat ons kan so seer maak soos die dood. Ek gaan vra, daar waar jy sit, net om jou hoof te buig en oop toe te sluit. Baie dankie. Kosbare Hemelse Vader, ewige Vader, Vader, ons sê hierdie middag onse Vader, want ons weet waar kom ons hulp vandaan. En Here, U ken elke hart in hierdie middaguur. U ken elke hartseer, U ken elke vraag, want U ken ons, want U het ons geskape, Vader. Ons ingaan, ons uitgaan, ons staan, ons sit. Maar Here, ons vertroue is die God wat ons dien. In die God wat ons dien, stel ons vertroue en stel ons hoop. En ons dankie vir die deernis. Want Here, soos wat ons vandag hartseer is, Vader, sien U dit. Want U ken elke traan. En Vader, ek glo U tel hulle. Die God van vertroosting. En Vader, ons dank, ons gaan nou in 'n tyd met die kruisiging en die opstanding, en die Here, ons dink aan U dierbare Heilige Gees in hierdie tyd van die opstanding, want daai selfde Gees woon hier binne. En ons sê almal vandag, welkom Heilige Gees. Kom ons Skepper Gees. Kom in krag en kom in die waarheid. En help ons, net soos wat U ken. Vader, dan dank ons U vir Leon se lewe. Here, ons dank U vir 'n besonderse mens. 'n liefdevolle mens, 'n sterk mens, 'n mens wat omgegee het en vol liefde was. Ons dank U, Here, vir die mooi herinneringe wat ons altyd sal koester hier diep in ons harte. So Vader, ons wil U al die eer gee. En al die eer behoort net aan U alleenlik. In Jesus kosbare naam. Amen. Amen. My geliefde, ons is hier vergader in liefdevolle herinneringe aan Leon Swart, gebore die 1 November 1957. So he wasn't old, hey sir. That's young. For the youngsters it's old, to us it's young. Oorlede die 12 Mei 2026 om ons laaste kom toon afskeid te neem en dan Leon se lewe te herdenk. Leon, jy het jou pa se naam. En ek dink jy het groot skoene om te vul. Baie groot skoene om te vul. Om sy lewe te herdenk en net te dink aan die mooi. Te dink wat hy jou geleer het. Om te dink aan die goeie tye. En dit altyd sy herinneringe te koester, diep daar in jou hart. En nooit
om te vergeet nie, om te sê, dit was my man. Hey Carol, that was my husband, in whom I was very, very, very proud of. Vir 'n man wat blind was, wat nooit opgegee het nie. Wat blind was, wat nooit opgegee het. Jy sal hulle kry, ek sien in die ouer huise, jy sal hulle kry, hulle sit in hulle stoel. Maar die pa was nie so. Ek gaan vir die begrafnisbriefie lees. Vandag loop Leon langs die goue strate van God se stad en blye verbasing oor alles wat nuut is. Nou hoor my mooi. Van alles wat nuut is. Nou is daar nie meer blindheid nie. Nou is daar nie meer blindheid nie. So he's got no more blindness. Now he can see of the things he wanted, things that he desired. And now he can see better than we can. Because he's got a glorified body. Hy het 'n heerlike liggaam. Can you imagine you could speak to him now, that he can see you beautiful woman? Hey, kyk my kinders, kyk my kleinkinders. Kyk hoe mooi is hulle. Want nou kan jy sien wat hy altyd geglo het. Nou kan hy vry en vol vreugde beweeg in die heerlikheid, mooier as die menslike droom. Vry van die siekte en die swakheid. Vry van die siekte en die swakheid. Pyn en die liggaamse lyding hier op aarde. Hy sal nooit weer van die beke van smart drink nie, en die vrede en rus van die hemel lewe. Want dis waar sy tuiste is. Amen. Dis waar sy tuiste is. Moenie sê hy is dood nie. En ek glo was 'n man met soveel passie. Sal hy vir jou sê, moenie sê ek is dood nie. Want nou lewe ek werklik. Hy het nou eers begin in die nuwe bestaan waarvan daar nooit weer 'n einde sal kom nie. You never ever have to worry about any ailment. Because now he's got a glorified body. Amen. Vol verwondering buig hy nou in aanbidding voor die een wat hy altyd opreg lief gehad het. Selfs toe hy nog nie kon sien nie. Hy voel nie in die hemelse stad, maar nie vreemd nie, want dit is die tuiste waarna hy verlang het. And I can just imagine. Ek kan net, man, hy is nou by die huis, by sy ewige woning. Leon se heengaan word diep beteer deur sy vrou Carol, kinders Leon en Michelle, broers Eugene, skoondogter Sandra en skoonseun Bruce, by Bruce, en klein Emily en Kylie. Ek dink net daar's 'n gediggie wat sê aan almal wat my lief het, ek het julle ook lief. And I think he loved unconditionally. Onvoorwaardelik het jou pa liefgehad. Was hy perfek? Nee. Maar was hy vol liefde? Ja. Amen. Van almal wat my lief het, ek het julle ook lief. Julle mag my miskien nie, maar ek lewe nog. Ek lewe in julle harte, in julle gedagtes en in julle glimlaggies. As sit in jou face skerm. So moenie ophou lag nie. Bruce, and I think you're the one that laughs loud.
Used to. Used to. Ek wil hê julle moet gelukkig wees. Want hy wil hê jy moet altyd aan hom dink. Die tye toe hy jou drukkies gegee het en gesê ek is lief vir jou. Om altyd aan hom te dink. Moenie op van my praat nie, moenie op aan my dink nie. Ek wil hê julle moet weet, ek is gelukkig. Waar ek is geen pyn, geen traan, geen lyding, geen dood. Waar ek is net vrede. My geliefde, ek sê dit altyd, die dag as jy in die kus lê, en jy het 'n verhouding met jou meester, kan jy sê ek is vry. Dan kan jy sê ek is vry. Geen pyn niks. So bou die goeie. En hy wil hê jy moet gelukkig wees. Gaan aan met jou lewe. Ek dink baie mense van ons gaan moet hard werk om die passie te hê wat hy gehad het. Die liefde wat hy gehad het om nog te lewe. I'm sure you shouldn't shame any sympathy. Not true, man. I'm talking as I'm led now. Maar dink sy rykdom was 'n klein kinders. And Michelle, that was his riches, was his grandchildren. They always say, if only I knew how precious they are, I would have had it first. So my geliefde, jy het groot skoene om te vol, hoor my man. Amen. Jy moet leef soos die ouma. Nou gaan ek jou vra om op te staan, dan gaan ons die grootste lied wat ek dink daar is, geskrywe, Amazing Grace, how sweet the sound. Kom ons staan. Amazing grace, how sweet the sound that saved the wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Was grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear, the hour I first believed. Many dangers, floods, and snares I have already run. His grace
ek het die skrif gelees, gelos vir 'n rede. En as ek 'n tema moet by hierdie diens sit, gaan ek sê, moet nooit opgee nie. Never give up. Wat my bekommerd maak, ons kom nou net van 'n begrafnis af en ek het die vrou se diens, 'n kleringdiens gedoen 'n donderdag aand. En die dienste wat ek doen, maak dit by hartseer, dit maak my bekommerd om te weet, ons doen maar net 'n herdenkingsdiens, ons praat van ons geliefde, maar ons besef nie, Leon, dit gaan verder as dit. Jesus het nooit opgegee. Hy het nooit opgegee. Hy het gegaan. Wie sal gaan? Ek sal gaan. So hy het nooit opgegaan en hy het geweet, hy moes vir Leon gaan. Want hy het geweet, Leon moet 'n verheerlikte liggaam kry. En dit maak my seer as mense net 'n herdenkingsdiens doen, want hulle besef nie, daar is lewe na die dood. Daar is lewe na die dood. Baie van hulle en baie mense vat my aan oor hierdie tipe ding, maar die einde van die dag is, wat gaan ons doen die dag wanneer ons staan voor die wit groot troon? Wat gaan ons sê? Die Here is my herder. Psalm 23. En in hierdie uur kan ek en jy sê, die Here is my herder. Hier kom het weer, jy onthou, niks sal my ontbreek nie. Niks sal my ontbreek nie. Hy laat my nie leer in groenwyvelders, na waters lei hy my heen. Hy verkoop my siel, hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam ontwil. Hierdie is 'n ding wat my bang maak, die volgende vers. Hierdie is 'n ding wat my laat dink. Hierdie is 'n ding wat my laat besef, ek kan nie deur die dood na dal, ek gaan deur die dal van doodskade weer. En ek weet ek kan nie deur die dal van doodskade wees as Christus nie met my is nie. Mense dink ons lewe en ons sterwe en is verby. Bruce, the best is yet to come. It's called eternity. Ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. En die Here het hom gelei. U berei die tafel voor my aangesig teen my teenstanders. U maak my hoof wet met olie, my beker loop oor. Met goedheid en guns sal my vol. En daar seker skrifte wat ek sal aan vashou terwyl ek hierdie dienste doen. En een is, hoor mooi, Johannes 11:25 en 26. Ek is die opstanding en ek is die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al sterwe hy ook. En elkeen wat lewe en in my glo, sal in ewigheid nooit sterwe nie. So hoe kry ek dit reg? Dink ek kan my lewe lei soos wat ek hom wil lei, en aangaan soos wat ek wil aangaan, en ek gaan dit maak eendag na die koninkryk van God, waar daar geen blindheid sal wees nie, of siekte, of pyn, of lyding, of dood nie.
Hoe gaan ek daar kom? Deur 'n verhouding. Hoeveel mense gaan kerk toe, gaan huis toe, kerk toe, huis toe, kerk toe, huis toe, maar daar is nie 'n verandering nie. Daar is nie verhouding soos wat jy met jou pa gehad het. Daar was 'n verhouding. Hey Carol, there was a relationship. And in that relationship, there was love. There was respect. There was appreciation. As julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is en aan die regterhand van God die Vader. Tot in sy lyding, het Jesus vir hom gebid, het Jesus vir hom gepleit. Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op aarde is nie. Want alles wat hier op aarde is, sal verbygaan. Maar die woord sal vir ewig staan. Want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus gebore in God. Now, I cannot read these scriptures if I do not know Him. Wanneer Christus wat ons lewe is, geopenbaar word, dan sal julle ook saam met hom in heerlikheid geopenbaar word. Jy moet die mense gesigte sien as jy die evangelie praat, of jy hom preek. Dan weet jy, ek is op die regte pad, die Gees van God lei my, ek is op die regte pad, ek moet met iemand praat. Want ek kan nie langer vir met Leon deel nie, I have left of met Leon. I think we'll have had conversations, And I think he would have motivated me at times in ministry when I wanted to give up. And he'd motivate me to say, don't. You never give up. No matter your circumstances. You never give up. Nou my geliefde, ek gaan nie lang preek, maar een ding is verseker, en jy moet weet, jy kan nie sonder Christus lewe, en jy kan nie sonder Christus sterwe. Hy is die weg en die waarheid, en niemand kom tot die Vader, behalwe deur Jesus Christus. Ek dink donderdag aand toe ek die diens doen, en kyk hoe werk die Heilige Gees. Hulle sit die prediker heel laaste. En na skoonsister kom praat van as skoonsister. En sy sê hierdie ding, ek sal nooit hierdie liggaam ooit met drank voed nie, met die plesier van die wêreld. En toe ek opkom, toe sê ek my boodskap is, my thema is, ek sal nooit hierdie liggaam met die wêreldse plesier vol nie, want sy het haarself voorberei vir die ewigheid. Sy het geweet, hy het gesê, ek kom, I'm coming for a bride without spot and blemish, I'm coming for a holy person. Dis waar God sê, jy kan nie sonder hom lewe, en jy kan nie sonder hom sterwe. Hy sê, of jy is vir my, of jy is teen my. My geliefde, hoor my hart vandag. Bruce, you know what people think we condemn, but they don't understand the evangelist's heart. I give up my life for the falling soul, just like I think your dad would give up his life for anybody else. He'd put somebody else first. And many of them come afterwards and speak. So I'm here as the postman, because I cannot convince you. Only the Holy Spirit can convince you. But I can come and tell you the truth. You determine your own destiny. Jy bepaal jou eie bestemming, nie God nie. Hoekom sê jy so rooi? Want jy neem die besluite wat jy met hierdie lewe wil doen. En met elke besluite wat ek neem, is daar nagevolg.
En daar's net 2 dinge wat jy sal hoor. And I'm going to make it short as the gospel. My goeie diensknegt, of gaan weg ek in jou nie. There's only 2 things you're going to hear. My good and faithful servant, or you'll hear, depart from me, for I do not know you. Hulle sê, jy moet hulle hoor. You Bible puncher, you condemn. No, my friend, I've come for your soul. I've come to tell you that Jesus Christ loves you. Dat Christus jou lief het, met 'n ewige liefde. Met 'n ewige liefde. Sy liefde kan nie minder of meer nie. Dis hoekom hy gegaan het aan Golgotha. En die prys betaal het vir jou pa. Hy het geweet jou pa het 'n verlosser nodig. En hy het geweet jou pa moet gesond word. So listen to me today. There's no condemnation for those who are in Christ Jesus. Either you can take this message, of jy kan hom vat, of jy kan sê, dit is nie vir my nie. Hulle sê vir my, pastoor, dis nie nou die tyd nie. En weet jy, Michelle, you know what happens? When I look again, they've passed away. I remember preaching in a church and I pulled up a young girl. And I said, the Lord chose me wrong friends. 2 weeks later, I buried her. I had to go into the room where she shot herself. So I'm only here to bring you the truth. John 8:32. You know the truth and the truth will set you free. What can separate me? Wat kan my skei van die liefde van die Here? En die Bybel sê dan niks. Maar in Romeine 6:23 sê hy, sonde. Maar daarna vat hy jou weer terug na die genade toe. So jy kan besluit vandag, my geliefde, ons kom 'n man eer vandag. Maar ons moet weet, as ek hier uitstap, as die Here my kom haal, is ek gereed om weer met Leo te wees. In my pa se huis is baie wonings. Ek gaan 'n plek vir jou voorberei. As ek klaar is, kom ek jou haal, laat jy by my kan wees. Dis hoe ek my pa weer sou sien. Is om hom te ken en hom te dien in waarheid en in gees. Maar dis jou keuse. You'll see when they're staring, sometimes I say to them, man, I pick it up, sometimes you can't wait to get out of here. We've come to celebrate. A woman from Australia, while I was under the fire preaching, said, when will this pastor stop preaching about Jesus Christ? And when will he speak about my nana? My friend, you will regret the day if you do not know him. En dis om vir die waarheid. Jou pa het vir die waarheid gestaan. Carol, he was very straightforward. Yeah, I can let you say things. He was very straightforward. And he stood for what he was. And he stood for the truth. And so with Jesus Christ. Stands for the truth. Nothing else. Tweede ding is, come on. You know what the problem is? Weet jy wat die probleem is? Ons neem mekaar van selfsprekend. The last preacher spoke about unity. And if your family hasn't got unity, you got trouble. Hy het jy probleme. As ek nie lief het, en sê ek het lief nie, dan is daar nie liefde in my hart. Dan is ek 'n leenaar. En as ek nie kan vergewe soos wat Christus vergewe, is die sonde op my. Come on, who am I talking to? Ons neem mekaar van selfsprekend. Dis maar, ons is in 'n wêreld, in a life, trying to make a living. En ons, weet jy wat, die vyand is, die slaai, is 'n slags, waar hy jou tyd steel. Hy hou jou besig. You know what busy means? Being under Satan's yoke. En hy steel jou tyd, en jy vergeet om vir jou vrou te sê ek het jou lief, of vir jou man te sê ek het jou lief, of tyd uit te koop om jou familie te gaan kuier, om hulle te waardeer, om hulle te eer, om hulle te respekteer, om daar te wees, because I believe he was there.
When you needed him, he was there. Kom aan, is dit nie waar nie? Wat ons vir mekaar van selfsprekend, tot met families wat beklei en, maar die dag as die kus daar staan, dan skud dit hulle. Ek moes dit of was, ek moes dat. Man, ek hoor dit soveel keer, as ek net geweet het. As ek dit net kon sien het. As ek dit net kon verstaan het, sou ek dinge anders gedoen het. Dan skree hulle, dan huil hulle, maar dan wil ons met die genade van die Here speel. En ons dink ons het môre nog tyd. Ons dink later sal ek dinge doen. Dink net, ek het nie daai verhouding, en die dood klop aan my deur. En wat is my eindbestemming? Dan moet, where there's unity, there's strength. The family that prays together stays together. Amen. Hoe lyk dit? Hoe lyk dit? Hoe lyk dit jou verhouding met jou familie? Carol, they say, only I could speak to my dad just for 1 minute. If I could have a cup of coffee. If I could say sorry. Or if I could say I love you. It's too late. We need to do it now. And not wait for just now or tomorrow. We should do it while we've got life. So when it comes, I've got peace of mind. Leon, that you can say, that was my pa. And I'm proud to have called him my dad. You must become a preacher when it becomes so silent. Dan weet jy, dis die gees wat jou laat dink. Dis die gees wat jou aankla. Dis die gees wat jou vertoes. Dis die gees wat jou wil help. Dit wat het is. And I refuse, hear me. Many a times at their funerals where they say to me, spiritual, semi-spiritual, non-spiritual. Don't tell me non-spiritual, because I can promise you, somewhere along the line you're going to get a verse. Then I wait for the very end, then I know you cannot live without. Man, if I can tell you where I come from, what I've done in life and things, then you'd understand why I preach what I preach. Then I tell them you cannot live without Christ, because He is the Messiah. And He is the Master of the week. Amen. Amen. Now I'm going to do a thing. Man, when I get so quiet, so then I want to do a thing. I'm going to ask you to stand up. Stand up again. And once you stood up, turn to the person next to you, give him a hug and a kiss and say, I love you. Need to be there for one another. Ons moet daar wees vir mekaar. Ons moet bemoedig, net soos wat hy ook bemoedig. Nou my geliefde, hoe weet jy dis nie die laaste? Hoe weet jy dis nie die laaste? Jy kan sit. Liewe Pa, liewe Jesus, het jou nou ook vir Pa kom maak. Ons is ongelooflik hartseer, maar ons weet Pa is nou op 'n beter plek. Hij was die beste pa waarvoor enige iemand kon vragen. He was the best father-in-law.
Ons is oneindig lief vir Pa en sal vir Pa altyd in ons harte wees. Rus en vrede. Die waarheid nie. I got the call this morning. I can't believe he's gone. Thought he'd be here forever, but one more time proved me wrong. It was just a week ago. Thought I should call and say hello. Now I'm reminded once again, life's a vapor in the wind. Love the people that God gives you. They're a gift that heaven sent. Live and laugh and make some memories. Treasure every moment spent. 'Cause none of us are here forever. That's a proven fact. Love the people that God gives you. 'Cause one day you'll want back. Each day the mirror tells the story. I wonder where the time is gone. Children laughing round the table now have children of their own. There may be things you need to say, so while today is still today, you have the chance to hold them close. One more chance to let them know. Love the people that God gives you. They're a gift that heaven sent. Live and laugh and make some memories. Treasure every moment spent. Since none of us are here forever, that's a proven fact. Love the people that God gives you. 'Cause one day you'll want back. Oh, and the list keeps getting longer. Friends and family now kids. But when I think of what matters most, it all comes down to this. None of us are here forever, and that's a proven fact. Just love the people that God gives you. 'Cause one day you'll want them back. Love the people that God gives you. 'Cause one day you'll want them back. Leon was a man wat altyd daar was. He was a man that was always there.
Hy was lief vir visvang. He loved fishing. But I think when he sat, or he stood there on the beach, when he smelled that sea water, I'm sure he'd think, my Creator did good. This is what he loved. Right? This is what he loved. And he enjoyed it. Because some men just cannot stop fishing. And I think he was thinking deep there. It looked like he was thinking deep. Right? And he was a family man. And he used to like to phone you. Hy was lief om te bel. En om te kyk hoe dit gegaan. Man, this is the part I like. And I've loved to have met him because he loved music. And he would. Dit die klaver gespeel. En gitaar gespeel. En hy het gesing. Was he a good vocalist? Awesome. A Tom Jones or Nickelback Gooding. Oh. But he was a good vocalist. Right? Because he loved music. And music makes the world go round. I love this. He would always put himself last. I think Bruce told me that, if I can recall. There's one thing you did say. He loved collage. No. That Leon said. And who said? Wat sou hy sê? Ons gaan nou braai. Ons gaan nou braai. We're going to braai now. And when I just looked and I listened to the family, and which touched my heart deeply was never to give up. He would motivate you and change your mind about things. You can. Because God's given you a will. You got a will. You can do it. So he was an encourager. He was a motivator. And he was an inspirer. Because he loved life. Although he couldn't see what was going around. That's a man. Eh? That is a man. Never give up. We're going to go over to the eulogies. And do you girls want to come first? Come together. Come together. And then, Carol, you want me to read your letter? I'll read the letters. Sorry. Oupa, ek mis oupa baie. Die huis voel stil sonder oupa. En ek dink elke dag aan oupa. Ek mis die klein dinge. Hoe oupa altyd grappies met my gemaak het. Hoe veilig ek gevoel het by oupa. En hoe oupa altyd alles beter gemaak het. Ek wens ek kon nog een keer vir oupa sê. Wat vir oupa is en dit vir oupa gee. Nou kyk ek op my sterre en dink aan oupa en Leon. Al kan ek nie meer oupa sien, so oupa altyd in my lewe bly. Dit is sag, liewe oupa, ek sal oupa nie vergeet nie. 'n stukkie van my hart is sommer oupa. Ek is oupa elke dag vir hom. Daar gaan nie 'n dag verby wat ek nie aan oupa dink nie. Ek dink baie aan al die tye wat ons soms gebeur het, die lag en die grappies en die stories wat oupa altyd vertel het. Dit was altyd lekker om by oupa te wees, want oupa het almal wat welkom en geliefd voel. Dit voel nog steeds vreemd dat oupa nie meer hier by ons is nie.
Party wil wens ek kon net weer vir oupa se stem hoor en soms sit en praat, of net een keer vir oupa drukkies doen. Daar is nog soveel dinge wat ek vir oupa wil vertel en soveel oomblikke waar ek wens oupa kon daar wees. Dankie vir alles wat oupa gedoen het. Dankie vir die liefde, die omgee en alles wat oupa vir my geleer het. Oupa was altyd sterk liefdevol en het altyd probeer om te help waar oupa kon. Ek sal dit nooit vergeet nie. Al is oupa nie meer, sal oupa altyd 'n groot plek in my hart hê. Ek dra oupa altyd saam met my en ek sal altyd lief wees vir oupa. Ek hoop oupa rus nou saag in die vrede en kyk van bo af oor ons aan. Tot ons eendag weer rus saag oupa. Dit laat daar oupa sommer heilig. Is dit nie waar nie? Leon, wil jy ietsie sê, of moet ek jy brief lees, meneer? Michelle, you want to say something? You want me to read your letter? And then I'm going to read your mom's letter. Wat sê ek vandag? Die pyn is ondraaglik. My hart is in stukke. My liefie, ons twee saam was 'n wensbaan. Ek het ontsettend baie van jou geleer en saam met jou 34 jaar, awesome jare, wil leef as jou vrou. Jy het die lekkerste koffie gemaak en bederf, was jou motto, want jy wou net almal bederf en gelukkig maak. Weet dat my hart altyd joune sal wees, my liefie man. Er is sag dat ons mekaar weer sien. Jou soldaaitjie tot wat jy my genoem het. Always love, Carol. Carol, this is a scripture today in my father's house. How many men Jesus? My pa, oom en vriend, 'n goeie man met sy lewe gegee vir sy geliefde vrou, kinders, kleinkinders en die gemeenskap. 'n Man op wie ons altyd trots sal wees. 'n Man wat nooit kon nee sê nie. 'n Man wat uit sy pad sou gaan om mense te help met hulle en te laat lag. 'n Man by wie ons baie geleer het. 'n Pa wat ek nooit sou wou verruilen. So sal ons almal jou onthou. Almal is baie van ons harte. Alles ons baie van ons harte, baie seer, sal ons fokus op wat jy vir ons almal beteken het en wat jy vir ons gedoen het. Rustig my pa, wie vir jou, Leon Jr. Dad, I always typed my message to you in English because I believed it was the only way Siri could read them to you. You had always been a role model in my life, and I will always forever tell people what an extraordinary person you are. Whenever I heard someone say they can't do something, I always think, if my dad could do it, anybody can. You never let anything or anyone stand in your way. You ordered your own Uber rides. Yeah? Not even knowing where to go. Eh? Made your wife a cup of coffee every morning and dedicated your life to teaching other disabled people how to depend and self-sufficient. You could even rebuild your own computer. You had so many talents that most people could only dream of. You were an incredible musician and singer, and you could play 2 musical instruments. Through everything life threw at you, you never let it defeat you. Thank you for being such an amazing father. Father-in-law, grandfather to our future children, and a wonderful friend. You will always hold a very special place in my heart. Love always, Michelle. Oupa, dankie vir alles, oupa.
al die goeie wat oupa geleer het, al die grappies wat ons gemaak het, en oupa wat altyd vir ons gitaar gespeel het, en saam met ons gesing het. My hart is baie seer, dat oupa nie meer hier saam met ons is nie. Veilig in die arms van Jesus, rus in vrede, oupa, lief jou, oupa, altyd. Pa, dis moeilik om te glo dat jy weg is. Dankie, I forgot, Amy nie. Dankie vir alles wat pa vir ons beteken het. Vir jou liefde, raad en mooie herinneringe saam. Jou plek sal leeg wees, maar jy sal altyd in my hart bly. Ek gaan jou baie mis, besagbaar Sandra. I'm going to grant this opportunity. Is there anybody in the chapel that says, I'd love to say something about this wonderful man? You're more than welcome. You don't have to come and stand here. They'll tell you, it's not easy. Anybody? You're not going to have regrets? Jy gaan spyt hê en sê, ek moes iets gesê het. Jy is welkom, mevrou. I just want to say on behalf of my family, Ryan, Bianca, and me, thank you to everything that this man has done for us since Bianca lost her sight. We didn't know where to turn, and somehow Leon fell in our lap, and he's been an amazing person to encourage and assist Bianca in everything, and so also making our lives easier. And thank you, Carol. You were a great friend throughout the years, and we wish you the greatest of luck. Thank you. Thank you so much. God bless you. Anybody else? Dankie. Dankie, Tony. Leon is baie, Leon en Carol is twee baie goeie vriende van my. Die eerste keer toe ons Leon ontmoet, het hulle in Johannesburg gebly in Woensdag. Ek en my man het daarna toe gegaan om vir die eerste keer werklik te ontmoet. En met lof het 'n blinde man 2 stelle trappe opgehardloop. En ek en my man agterna ons in die woonstel gekom. En hy het ons gaan koffie maak, 'n blinde man. Daai aand het hy en sy vrou vir ons ete voorberei, 'n blinde man. En ek en my man het toe ons daar wegry na die naweek en opgestaan. Wat 'n blinde man werklik kan doen. Niks wat hom terughou nie. En die grootste van alles, hulle het altyd die Here gedien. En hulle ken hom deur en deur. Baie dankie. Dankie, my broer. En voor hem kom ons lief vir maak. Baie van julle ken my dalk nie. Roy ken my van Pastoor Willie se dae af. Ek wil vir julle sê, die feit wat baie mense sê, die blinde kan nie die blinde lei nie. Daai is onwaar. Want die blinde het 'n sienige lei. Die blinde het my uit die put van die hel uitgehaal. Die blinde het by Koppiesol het ons gaan kamp en ons het die wêreldse dinge gedoen. En die blinde man, saam met hulle vriende wat ook pastore was, het ook daar kon gaan. En die Here het dit op my hart gelê daai dag om hulle te help om 'n karavaan op te slaan. Want Leon het vir Mannetjie gesê, Mannetjie, sit die pen hier, want sit hom maar weet nie waar die pen is. Leon het vir Mannetjie gesê, jy moet die uitdou stywer trek, hy's te sag. Maar dit was Leon. Hy het daai aand het ons ontmoet en ons het terug karavaan toe en hulle het hulle dinge gedoen en ons het ons dinge gedoen. En die volgende oomblik het hulle begin gitaar speel en sing. En ons het natuurlik by die tent geleef gaan staan en kyk, en wat gaan nou hier aan? En Leon het gesê, moenie daar staan en loop nie, kom nader. Kijk, onthou nie, weet julle, ons het op Grasmeer gebly op daai tyd en hulle het in Newlands-Claremont gebly. En ek het van daai naweek af, daai naweek, het ek elke week
Newlands toe gery om saam met 'n blinde man te gaan. Die Here dien. En hy het my teruggelei na die Here. So ek wil vir julle sê, Leon was nie net 'n vader nie. Hy was nie net 'n oupa nie. Hy was 'n leidsman. Hy was 'n groot sterke vos. Soos wat die Here sê, jy sal wees soos ek wees. En die dae wat kom. En jou vraag wil ek antwoord, nee. Hy was nie 'n Roy Orbison of nie, hy was Leon Swart. Hy het sy eie stem gehad. Fantasties. Baie dankie julle hoor. Carol, did you live there? Fairmont and Newlands. I preached in this in the streets there for years. There by the circle. We had our own ministry there for 8 years. Serious. Right? So I believe the man would have said, you didn't preach enough, Pastor. Hey, what's fout met jou? What music did he love? Gospel, Gospel. most of the time. Yeah, I like the country gospel. That talks deep with your heart. Amen. If Jesus comes tomorrow, what then? Ek dink net daaraan. Is there anybody else would love to say something? Jy mag maar, jy is welkom. Ek ken nie die tye so goed nie. Leon en my oudere man was saam. Maar in elk geval, lang terug, ek weet nie wie was dit nie, het Leon aan iemand se kar gewerk in die donker. In die donker het hy gehelp aan die persoon se kar te werk. En Tannie kom nader om te vra, hoor is 'n boet, jy nie 'n lig hê nie, so hoe kan jy so help en die mense, hy sê, nee toe maar Tannie, ek het nie 'n lig nodig nie. Jesus is my light. Amen. En nog iemand anders? You welcome, Mama. My name is Nondomi Sosnyego from Sophia Town. I'm here with my son. I'm a blind woman. I met Uncle Leon in late 2020 when I lost my sight. I was struggling a lot. He's the one who helped me to navigate the phone. And he was full of talent. He was somebody full of talent. He helps me to navigate the computer. And he was full of life, full of energy. And he taught me to be independent, very independent. He was so inspiring, and he really helped my son. He was mentoring my son. He was there for us as a family. He was a good man. We really remember him with his good work. Rest in peace, Hallelujah. Rest in peace. Thank you very much. Man, that blindness is temporary. You mean what I tell you today? Is the God that healeth, and by his stripes we have healing. This is just Bluetooth for you. Can't even depend on Bluetooth. This old place doesn't feel like home. And I long for heaven, where my heart used to be. With every passing
passing moment, I'm reminded I don't belong here. And I'm so homesick for that land where my loved ones wait for me. On the other side of Jordan, they'll be waiting, where God will wipe each tear from our eyes. The sorrow we carry now won't last forever. They'll meet us when we reach the other side. I can close my eyes, almost see the family gathering. Round the table, masters prepare for me. There's mom, there's dad. I can feel them so near. Soon I'll be home with my loved ones I've waited so long to see. On the other side of Jordan, they'll be waiting, where God will wipe each tear from our eyes. Sorrow we carry now won't last forever. 'Cause they'll meet us when we reach the other side. On the other side of Jordan, they'll be waiting, where God will wipe every tear from our eyes. Carol, thank you for the song. Now I've got another one from my catalog. Amen. We're going to be watching a slideshow. Thank you very much. Ek gaan vra dat julle ligte someone is going to press Carol. Is going to put a chat, sir. Look at the kids on the sandy shore, watching the tide come in. I used to do the same sort of thing.
sleep, and then to wave them goodbye. Wouldn't it be nice if love could be turned back in years, just to relive the good times and all I can feel? Oh, but it brings joy to see them looking so gay. How I wish I could go back to my childhood days. Look at the kids on sandy shores, watching the tide come in. I used to do the same sweet things. What pleasures it did bring. Picking up pebbles and throwing them into the sea. Picking up pebbles and throwing them into the sea. Picking up pebbles and throwing them into the sea. Baie dankie. Ek gaan na die bedankings toe. Dankie aan Alkop begrafnisdienste vir die reël van die diens. Hulle is altyd like it. They're good. These guys are excellent. So glory to them. They really are excellent in what they do, and they have so much compassion. I work with them frequently, and there's not once that I can complain about them. Hear me. And I do for a couple of their observer branches, and this is a very good office. Amen. Dankie Pastoor Roy vir wat die diens waarneem. 'n Spesiale dankie aan Annie Lee en Kylie vir die opstel van die slideshow aan Oupa Wasela. Now you can see why the song was beat. Hey? Laaste maar nie minste nie, dankie vir al die mense wat van ver afgekom het en aan ieder en elk wat vandag teenwoordig is. So they just want to say thank you, thank you, thank you. It's well appreciated. Amen. I think Leon will be proud today. Hey? Absolutely. I sense the presence of God in this place right now. Hey? I sense a spirit of peace right now in this place. Amen. So I'm going to ask you to stand, to bow your heads and close your eyes. Can we bow our heads, close your eyes? Leon Swart, van stof is hy geskape, tot stof sal hy teruggee. Rus in vrede. Vader, hoeveel keer staan ons voor U op dae soos die, met 'n hartseer in ons harte. Maar vandag staan ons hier met 'n blye 'n dag. In ons gemoed, Vader, voel ons so goed, want Vader, U seun het huis toe gekom, waar hy sy werk voltooi het. En Here, waar hy die woord sal hoor, my goeie diensknegt.
So Vader, ons wil U net eer in hierdie middaguur om te weet die dood is verslaan. In Jesus kosbare naam. Amen. 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 Mag die Here Leon se herinneringe seën, U seën en wat treur. Ons hoef nie te treur nie. This man of God is gonna. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Dis nie die einde. Dis die begin van die ewige lewe. Amen. Amen. My geliefde, ons gaan net 'n oomblik van net 'n bietjie stil word net voordat ons buite toe gaan. Hoor my hart. So if you want to close your eyes there and just pay this precious man your last respects, you're more than welcome. But Jenny, and listen to this song, eh? Man, there's going to come a day when the angels are going to rejoice, where the hallelujah is going to ring out, knowing that Leon has come home. Would I still know you if I saw you on this Sê Here, dankie vir so 'n spesiale persoon. Would you still feel the love we had before? I know there's peace now when you softly lie, but I miss you every day. And I still ask why. Tears in heaven, will they fade someday? Will they fade someday? Will I smile again if I find you far away? Tears in heaven, fall like rain tonight. But I'm holding on till I hold you close and tight. This road feels so long, and my heart is sore. Every step I take, I still love you more. I know one sweet day we will stand as one. But until that time, I will keep holding on. You must have a blessed day. God bless you, and know that you are precious, you are special, and you are valuable. Maybe it's time to go home and tell someone you love them. Miskien is dit tyd om huis toe te gaan om vir iemand te sê vergewe my asseblief. Amen. Have a blessed day and know that you are precious. God bless you. Have a blessed day.